Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video of returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review sizokhuluma ngabantu abagxeka uAbongwe. Ngicela ukubuza ukuthi bekufanele enzeni uAbo ngoba phela indaba isivelile ukuthi ubhuti wakhe wathandana nalo sisi obhadlaza indaba zakhe ku social media and huye owavela usisi exoxa ukuthi hayibo phela vele ke bezikhala kwabuzwa ukuthi hayibo ushubisele komdala noma omncane washo ke emva kwesikhathi ukuthi usho omncane manje ke bayigruvela uAbo bayizele ngobumnandi makuvela ukuthi kune video eveli kodwa sikhuluma iqiniso ivideo ayivelanga ekuseni njengoba sisizwe nje ngotirelo ethi hayibo yona nje siyayibona indaba uthi vele ibizovela ngoba kwizi TV show indaba yele yakhindole kodwa ayivelanga ngalendlela ayibona sebeyixoxa ngayo lapha yakwishow. Mina ngilibona iphutha lenziwe uAbongwe ngoba vele bebeze bumnandini and akushiwo ukuthi njengoba kunale ndaba umpumelelo useyaboshwa bekhindole nje ayizama ukuveza imfihlo zabo zavela ke ngendlela vele engabanga yinhle because ugcine sekungena negama lomndeni. So angilibona iphutha lenziwe uAbo ngoba vele ayikho into abezoyisho isuse ivideo le abayibonayo ngaleso sikhathi angazi futhi namuzi bengathini ngoba phela ubhuti wakhe ushela ukuthi uyoyithandela amantombazane and kulokho kuzomlimaza. Ake sidlulelana ke isi-address na indaba serious guys ngicela ngilalele ne ngiyaxolisa ukusebenzisa unengathi ngikhuluma nezingane ngiyazi nibadala abanye benami ngimdala yabona kulo ma subscribers enginawo sengenze ama-video angaphezulu kwekhulu ikhulu ke u100 mangakhuluma iphutha ngiyahleka guys yazi ngaye ngasho kwenye video ngixoxela ngayo le TV show uthando nesithembu ukuthi ngumuntu ozithandelayo ukuhleka ngifuzela ubaba wami ngontombazane ubaba uyaye ngixoxela indaba uthola ukuthi u5 minutes no 10 minutes hayi 5 minutes senginehaba u3 minutes uzokehleka ubaba ahleke nami ngicela sengihleka ukuthi uyahleka indaba yakaqala njalo angimazi nalabantu azokhuluma ngabo ke ayiqedi nginjalo so manje sekufanele ngifike lana ngizokhuluma nge-TV show kube ngathi ngizobika ezomncwabo angireview imncwabo my guys angireview imncwabo angireview indaba ezibuhlungu angeke ngikwazi ukuthi mina ngizoyikhulumela ngomndeni engibona lapha kwi-TV show sekufanele manje ngibe netone ethi ngizohleba ngalendlela engifuna ukuhleba ngayo into engi-understandayo nengasoze yangihlula ukuthi khona abantu abayithanda lento engenza khona abangayithandi kodwa manje masekwenzekile wezwe nje Nkosi yami umzuzu owodwa wathi wayilalela le ntombazane wathi hayibo ugela unesicefe dlula sweetheart move yayizwa leyo nto dlula darling because akwazi ukuthi wena uzofike uze kwi-channel yami uze ukuthi iyabhoreka bese usufuna ukudlulisela ukubhoreka kwakho kimi hayibo mina ngizile lana ku-YouTube ukuzodrophesa abantu ngibatshele indaba yabona nje South Africa khona lo othi hayibo ngicela uhlale entweni eyodwa uphila kuphi la eSouth Africa kwenzeka into eyodwa uyabona ngabe nami ngiyawenza ivideo ngikhuluma 3 hours ngoba ziningi izinto ezenzakalayo sibabaza lokhu hayibo wow weba kwezwe silala siphethe amafoni thina la eMzansi wena masongitshela ukuthi mina mangifika la ku-YouTube ngizokukhulumela lokho ngithe hayibo nina nidlulile nabo kakumzansi Magic niwubukile sekufanele ngisho lokho njengoba kunjalo phela i-TV show angithi yona ikwenzela ngalendlela eqondile mina kangizoqonda ngoba ngiya-review futhi ngiyathanda nje ukuyixoxela zona lezi zinto eziningi ongazithanda and lezo zinto eziningi izona lezi ezenza ukuthi kube khona nabanye abantu abalokhu bebuya ngixoxela ukuthi nje njengamanje ngiphethe ifoni eyisikorokoro kodwa kunama-comments over 100 engakawaphenduli nami abantu abashoyo lokhu abakushoyo abanye bayahleka angeke sithande into eyodwa wena fika la ku-YouTube uzazi ukuthi ufunani mawufuna abantu abazokumotivate please search into ehambisana nalokho mawufuna i-TV show unawo umabonakude wakho bukumabonakude bakhona oShowmax bakhona oNetflix kuningi lezi zinto mawufuna ukufunda ukupheka please iyalaba apheka khona mawufuna ukujima iyalaba jima khona ufuna ukugaina ufuna ukuluza ungangibhori nami hawu Nkosi yami manje ngizokuxolisela ukuthi ngiyakubhora because manje sekumele ngizehlise ngenkulu
ngenhlonipho ngiyaxolisa ukuthi khona ufika kule channel abhoreke. Kodwa khona abanye abafika kule channel bephinde bebuye. And uma ungakwazi ukungilalela alikho iphutha darling, nami bakhona abantu engithi hawu cha ngeke. Why ngidlule? Angifuni ukuthi umuntu ngize ngibangele isicefe. Mina ngisoyenzile ukuthi hey ngeke nje lo shuni wakhe angihambisani nawo. Ngiphume kuye same time ngaphandle ukuthi ngize ngibhale iparagraph or ngizama ukumeluleka, because bakhona abantu abethandayo lento ayenzayo. Ngaphandle umuntu ozosho ukuthi-ke ngiyacela-ke bafethu odadewethu ningiphe iseluleko ngiyayiqala lento angazi ukuthi ngiyenzani. Angisho ukuthi mhlambe sengazi kakhulu ngiyawenza amaphutha yes like ku-YouTube. Nami zikhona izinto engibuye ngithi hayibo bengafanele kodwa ngisho lokhu. Hawu ngiyibone nami ukuthi sengiphumile-ke uyabona kwemithetho ekhaya bangitshelayo nengisayibambile leyo ukuthi ungathuki inhlamba ungahloniphi. Ungathuki inhlamba ungalahli inhlonipho yabo. Ngengikuzwe lokho. Nani-ke futhi guys uyabona nje le comment yokuthi yazi your voice ngaze ngabhoreka. Ekhaya sifundisa ngenhlamba kodwa lo muzo wokuthi futhi uvele uthi fu. Ngithi hayibo ngeke phela ngasi abazali kade ngayilahle ezinye izinto abangifundisa kodwa lokho okuthuka inhlamba kodwa nje kuba uqarathu ngithi hayibo kahle umdala nje kokuqala because into oyifunayo yaziwo kuwe. Angizukwazi ukufunda umqondo wakho ngilana. Angeke ngazi ukuthi oh shame kunothandi kunosiphe. Bona bathanda ukuthi uma ukhuluma ngothando nesithembu ukhulume nje into njengoba injalo ungasahleki-ke manje. Hayi ngeke guys hambani niye ku-TikTok ebusuku lapha ziyabuya kuyahlekwa kwenziwa yonke into. Hawu ngeke bandle. Ngingagowa ngezinye izinto zasempilweni engayilindele kodwa leyo ukuthi mina ngizwe ku-YouTube ngafike ngathi nje ngizoyikhulumela nabantu ngiyibhedele ngingabi nankinga. Lokho oyothanda uyothanda, ongathandi aphume. Nakho ukukhuluma kakhulu ngicela uningixoxele u-YouTube ukube ngifika ngithule ubezothini? Ubezothi qhubeka-ke Fix SA uthule. Nina nibona ukuthi ngikhuluma kanjani nje ngiphushwa yini lokho ukukhuluma okuningi okuhlangahlangene okunokuhleka phakathi. Lapha bayangigqugquzela lapha ka-YouTube bathi woze nje uyenze lento oyenzayo. Yona-ke nami ngibuye ngiyijaje-ke nami ngithi ayibo cha ngeke yimi lona ukhuluma yonke lento nami ngibuye ngiyijaje. Kodwa masuthi ngiyakubhora hawu hayi. Mina ni wrong sengiyibona lentweni ukuthi ngihlala kanjani endaweni engafanele ukuthi ngihlale khona. Wena ufika ubhoreka uphinde uqhubeke futhi uthi hayi ngisafuna ukubhoreka more. Ngiphumile indaba enze ngiyabona kodwa ukuthi yenzeka kanjani lento ukuthi umuntu abanye ngisho abanye angisho laba abadlule ezintweni ezimbi ngisho abanye umuntu ufike ayibhore ngamabomu. Uyabona ukuthi uyabhoreka le energy ayisa phambili ayibuyize kena nangi yena usecufa ifoni uyakhala manje. Asikhaleni sonke sikhale ukuthi wena ubhorekile kodwa uyafuna ukuqhubeka ubhoreke ngoba phela angeke impela lo ongutsho ukuthi yazi awulaleleki. Nkosi yami ngiyazi kubuhlungu ukuthi khona umuntu ozongi angeke yabo la eMzansi hawu khona sengiyabona ukuthi abantu bebethi impilo ngasifuna ngathi ungaba ngenkani yiba nenkani nawe musukulalela izinto ezikubhorayo. Phuma nje entweni ongazithandi. Phuma kwi-voice ebhorayo. Phuma kusisi ohleka njalo. Phuma kusisi okhuluma ngabantu baku-TV show mase faka izinto eziningi. Phuma kuye ukuze ube right. Laba kabanye-ke izithandwa zami ezingithandayo ngiyaxolisa ngazi nami bekufanele kodwa sidlule kule ndaba ngoba abanye babuye befike la bengangi-understand. Uma bengangi-understand bafuna nami ngingeneke kulo okudideka kwabo ukuthi hayibo le ntombazane why inje nginjena ku-YouTube. Ku-YouTube nginje. Kukuthi phela manje angazi uma ngiyenzekani ungibone kwenye indawo mase uyabona ukuthi hawu lokhu lentwana ayenzayo ku-YouTube iphelela lapha ku-YouTube. Hayi ngoba phela manje anisangithathe nje ngomuntu oserious Nkosi yami. Yikho-ke lokho kungiqhatha nabantu. Hawu mina ngiyakwazi ukuphendula yonke into ngiyihlekise khona lana. Hawu
Manje-ke ithalente lami lokuthi-ke ngibuye ngiyihlekise akusafanele ukuthi mase ngifika ku-YouTube ngihleke ngoba manje ku-YouTube hambani ngiyaxolisa kodwa nje ngomoya omuhle hambani niye la oku-right khona ngoba ngempela mawukuthi lokhu nje kuzwakala njengomsangano ngincamela-ke nje ukuhlala emsanganweni ngeke ngize ngikwazi kuyaphithizela eSouth Africa ngiyokhuluma ngezinto eziningi nami ngizophithizela nje mangifika ku-YouTube mhla ngafika sengithi mina ngi-advocate for 1 2 3 uyobe usubona ukuthi ngihlele emgqeni ngikhuluma nawo amaqiniso mhla sengiyibuza ngo-anti wamaqiniso nobe senazi ukuthi hayibo cha uze ngeqiniso mase nibona ukuthi naye ngasekhuluma iqiniso seniyalungisa ukuthi hayibo anti wasuphuma-ke manje eqinisweni angithi wena uzibeze ngo-anti wamaqiniso mhla ngase ngikhulumela abazalwane sengiquote iBhayibheli sengisho ivesi engasilo niyobe senisho ukuthi akulona ivesi elikhona leyo uyithathe phela yonto manje seningilawula ngokuthi ngikhuluma nge-TV show ngempela ningilawula ngokuthi mhla ngathi sengikhuluma iy'ndaba zomjolo-ke ngisho ukuthi imjolo-ke ayishise makunjena-ke ngithole ukuthi lezo zeluleko zami aziyishisisi imjolo niyobuya phela nisho ukuthi hayibo wesisi ufike lana wena wathi thina sizoba nemjolo eshisayo masenza lo 1 2 3 nakho siyakwenza kodwa siphumeleli ngiyacela ngomoya omuhle nenhlonipho phakathi mawufike kule channel wafike wabhoreka ungabuyi uzobhoreka mkhulu umzuzu ngoba kulama video ngijwayele ukuthi abe u5 minutes or 3 minutes or 10 angidluli lapho ngoba ngiphethe ifoni ebhedayo ngisazoyithenga kodwa ifoni angisho ukuthi nokuthi ngiphethe ifoni ebhedayo sengiyacela niyangi-support ngizokwazi ukuyithenga ifoni nje mawufike la wezwe ukuthi hayibo kodwa yini lo mzizizo wentombazane dlula ngibonge kithuba kulabo abangithandayo ngiyabonga Nkosi yami kulabo abangithandayo bengangithandi kodwa bengisupport ngiyabonga ngisela imlomo eyinkulungwane kodwa ngaba njani ngempela mangathiwa imlomo yaba yinkulungwane iyasabisa nje lonto uyicabanga kodwa ngiswela imlomo eyinkulungwane ngisho ukuthi ngiyabonga angiqede bye.